E sad na onoj tabli ovdje pitati se vjerovatno šta piše, kako ovdje zabranjen prolaz, bla bla bla, od rezervata. Inače od ovog mjesta ovdje gore, u stvari autobus gdje ste parkirali, ide zaštićeno područje, u stvari specijalni rezervat prirode Uvac, kažem gornja granica, granica je asfaltni put i prostire se obuhvatajući sva 3 jezera na 7543 hektara ukupne površine. Rezervat koji je proglašen 2006. godine prvenstveno zbog zaštite beloglavog supa, a i samih geomorfoloških delova, odnosno samih meandara. Od tih 7543 hektara površine, sad je faza proširenja rezervata, ali to studija dok bude izašla. 2018 hektara je područje opštine Sjenice, pa ja kad ne bi sebe povalio, kako bi valio drugog, na tih 2018 hektara